Ya Bwana Yesu Kristo abane namwe. Bwana wetu Yesu Kristo awe nanyi. Turanezerewe kuba hano. Tunayo furaha kuwa mahali hapa. Kandi ishengero rya Pentekote mu Kayogoro lirabaramutsa. Pia kanisa la Pentekote Kayogoro linawasalimia. Ndabakeje Abanyagishiha. Ninawapongeza sana Wanagishiha. Ndakeja abateguye kino gikorane. Ninawapongeza viongozi wa Gishiha, ninawapongeza walioandaa mkutano huu. Hanyuma iri shengero ryaraduteye iteka, na hatimaye yake kanisa hili limetuheshimisha. Itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2017 twari hano. Tarehe 14 mwezi wa kwanza 2017 tulikuwa hapa. Mwariko mushiribuye rya mbere mu muzingi. Mulikuwa munasimika jiwe la kwanza la msingi. Itariki 24 z'ukwezi k'umunani 2019. Tarehe 24 mwezi wa 8 2019. Nao twari hano kwinjira umushinge w'urusengero. Na tulikuwa hapa tukisherekea ufunguzi wa msingi wa kanisa. Uno munsi turi hano mwitegurira kuja gusozera. Na leo hii tuko hapa tukitarajia kumalizia jengo hili. Nicho gituma nanje ndabasavye kugorora ibiganza ndabakeza. Na ndio maana na mimi ninaomba kila mmoja apunge mkono wake. Yesu abahezagire. Yesu awabariki. Yesu abahezagire shenge. Yesu awabariki kanisa la Bwana. Mugende mulitabira. Hanyuma ngira some igitabo cha Ezira. Nataka nisome katika kitabu cha Ezira 3 sura ya 3 umurongo w'icumi gushika ku 13. 10 ahadi 13. Ndasoma. Tutasoma. Abubatsi bamaze kubaka itanguriro ry'urusengero rw'Uhoraho, bashyiraho abaherezi bambaye impuzu z'ubuherezi nyene, bafise inzumbe n'abarewi bo mu Basafu, bafise ibyo kuvuza byitwa amatowazi, ngo bahimbaze Uhoraho nk'uko byagezwe na Dawudi umwami w'Abisirayeli. Bakaririmba bahaniranwa, bahimbaza Uhoraho, bamushima, baterega ni mwiza, kuko imbabazi agirira Abisirayeli zamaye ibihe bidashira. Maze abantu bose bashira amajwi hejuru, barasemerera batazira Uhoraho, kuko itanguriro ry'ingoro y'Uhoraho rimaze gushigwaho. Ariko benshi bo mu baherezi n'abarewi n'abakuru b'amazu y'abasekuruza mbere batama bose bari barabonye ingoro ya mbere, babonye itanguriro ry'iya kabiri rishinzwe imbere yabo, bararira cyane baraboroga. Ariko abandi benshi bavuza urwamo rw'akanyamuneza, kandi abantu ntibashobora gutandukanya urwamo rw'umunezero n'urwamo rw'amarira, kuko abantu bayogora n'amajwi arenga, urwamo rwabo rukagera kure. Amen. Niri jambo ry'Imana. Niri neno la Mungu. Niri jambo ry'Imana ndio tugira twongere tuvugane ko gatoya. Nataka tuzungumzie juu ya neno la Mungu hili. Abisirayeli bamaze guheza igice ca mbere cyo kubaka ingoro y'Uhoraho. Wana wa Israeli walipomaliza hatua ya kwanza ya kumjengea nyumba Bwana. Muribuka ko urusengero rugira kabiri. Nakumbuka hii nyumba ni nyumba ya pili. Hari urusengero rwubatswe na Salomo. Kuna nyumba ambayo ilikuwa imejengwa na Salomo. Hanyuma hatera intambara. Na hatimaye vita ikatokea. Rurasambugwa. Hekalu likabomolewa. Hanyuma urusengero rugira kabiri. Na hekalu hili ni hekalu la pili. Biblia ivuga ngo urusengero
urusengero rwa Zerubabeli. Biblia inasema hekalu la Zerubabeli Bamaze guheza igice cya mbere cy'urusengero, baada ya kumaliza sehemu ya kwanza ya hekalu, abigikorane, basi wakafanya mkutano, abantu bava hirya no hino, watu wakatoka sehemu mbalimbali, bavuye hakurya ya Yorodani, na watu waliotoka hata ng'ambo ya Yorodani, abahereza, abapastori, abavugabutumwa barakorana, makuhani na wachungaji na watu wengine wakakusanyika, abaririmbyi bava hirya no hino, hata waimbaji waliweza kutoka pande zote, baje nta kindi cyari kibazanye, hakuna shabaha nyingine iliyokuwa imewaleta kubona igice cya mbere cy'urusengero kimaze guhera. Walikuwa wanahitaji kuona sehemu ya kwanza ya hekalu ambayo tayari imekwisha. Imana ibongere ingoma zo guhera hezi igice kigira kabiri. Mungu awatie nguvu ya kuweza kuendelea na sehemu ya pili. Icyari kibazanye mucyumve, na shabaha iliyowakusanya muisikie, kwari kugira ngo barabe aho urusengero barugejeje, ilikuwa kwamba waangalie wamfilisha wapi ujenzi wa hekalu la Mungu, bahimbaze Imana, na hatimaye wamtukuze Mungu, baririmbire Imana, wamwimbie Mungu. Abaherezi bambara nk'abaherezi nyene, makuhani walivaa kama makuhani, abaririmbyi harimo n'abasafu nabo nyene bari bateguye amatarumbeta, hata waimbaji nao kama akina Asafu walikuwa wameandaa matoazi, nabo bahimbaza Imana, nao pia waliweza kumtukuza Mungu. ariko hari abatama, lakini palikuwa na wazee, bari abatamakazi, palikuwa na bibi vizee, bari babonye uburyo urusengero rwa mbere rwubatswe, waliokuwa wameona jinsi hekalu la mwanzo lilivyokuwa limejengwa, bari barubatse urusengero rwa mbere, walikuwa wamejenga hekalu la kwanza. nagira mbaze, nataka niulize, abantu babonye uburyo rujya rusengero rwubatswe bagorora amaboko, wangapi waliona jinsi tulivyo hekalu la kwanza lilivyojengwa ilakishia? Wapandishe mikono. nabo mbona tupo, ndabona umwe hari abandi handi nyuma, nawaona kule na wengine huku nyuma. Nicho ni Abisraeli bakorana, kipindi wana wa Israeli walipokusanyika, hari ababonye uburyo urusengero rwa kera rwashizweho, kuna watu waliona msingi wa kanisa la hekalu la kwanza, bamaze kubona uitanguriro urusengero rwa rushasha aho rugeze, walipoona msingi na kuona hekalu jipya limefika mahali, batangura kurizwa n'umunezero, na wao walianza kulia machozi ya furaha. ntibibaze ko babonye urwo rusengero rwa kera rambonye gusa, musifikirie ya kwamba wale waliona hekalu la kwanza eti ni hao walionyosha mikono, ariko bari benshi, bali walikuwa wengi mno. aho ntibakiriyo, Hao wote wameshapita, bararenganye, wao wameshapita, ariko aba nibo basigaye, lakini hawa ndio wamesalia. basabe bahaguruke, Niwaombeni wasimame. babonye uburyo rujya rusengero rwa kera Waliona rwashizweho, hekalu lile la kwanza jinsi umwe arahagurutse, kule nimeona ameinuka, bahaguruka barubonye urusengero rwa wote kera, waliona jinsi hekalu lile lilivyojengwa, waliinuka. umushinge wabo, Wao waliona msingi wa hekalu la kwanza, n'Abisraeli bariho, hata wana wa Israeli walikuwepo. abo rero abandi bariko barahimbaza Hawa Imana, sasa walikuwa wakimtukuza Mungu, ababo baca barira mosozi wao walianza y'umunezero, kutoa machozi ya kubona furaha, Imana yarabazigamye, kuona jinsi walivyolindwa na Mungu, abandi bakagenda, na wengine wakatoweka. wewe ukabukirwaho, Wewe bado ungali hai. wapaziki, Wewe ulitoa kitu gani mbele za Mungu? wakoziki, Wewe ulitenda nini cyatumye uno munsi ukiriyo, kilichosababisha uwepo leo hii? Abisraeli rero, Wana wa Israeli sasa, ugaruka bariko bararirimba, vijana walipokuwa wakimwimbia baca Mungu, bakoma induru, walianza kupiga kelele na vifijo, umunezero, kelele za kubona furaha, kwa bakizigamye, sababu bado wangali hai. mwicaye ryari, Hatujawaruhusu kukaa. mwicaye ryari kama abantu muri hariya, Simameni kwanza. bo baca banezerwa, Wao walifurahi kubona bakiriyo, kuona bado wangali hai. muranezerwa, Je, ninyi mliosimama mmefurahi? muge haleluya, Semeni haleluya ninyi mliosimama.
nabyo bumvise bado. subira ngo rimwe kabiri gatatu. Haleluya, amen, amen. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Nicare rero, Ketini sasa. ubu rero aba Sasa hivi hawa watu babarusha umunezero, wao wanawazidi furaha kubona barabonye urufatiro rw'urusengero rwa kwa mbere, sababu waliona msingi wa hekalu la uno munsi kwanza, bakabonye kandi urusengero rugira na kabiri, leo wameona hekalu la pili, hanyuma rero ngo abakiri bato nabo na hatimaye vijana nao baririmba bahaniranwa, wao walikuwa wakiimba wakipokezana, baririmba batera ibyitabirizo, waliimba wakiimba wakipokezana kwa korasi, barabonye urusengero bubatse, maana wameona hekalu jipya limejengwa. hanyuma rero abari kure Na hatimaye wale waliokuwa mbali ntibashobora gutahura urwamo rw'abatama hawakuweza kuelewa kelele za wazee n'urwamo rw'abakiri na bato. kelele za vijana. ngira ndabasabe, Nataka niwaombe. nabonye abapfasoni muririmba Hapa tuliona kina mama mnaimba, ngo muri jeshi kubwa, ninyi mlisema kwamba ni jeshi kubwa. ngira ndabirabe, Nataka niyaone tena. ndashaka muvuge muti haleluya ku buryo bishikanye iwacu Kayogoro. Nataka mpaza sauti zenu zipane mpaka Kayogoro. rimwe kabiri gatatu. Kina mama wote, Imana ibahezagire, Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire bapfasoni, Mungu awabariki wakina mama, abagabo, wanaume nanyi. rimwe kabiri gatatu. Oya yo ndabimenya ko muvuga uko nari kuza nambaye ikibuta. Bado sasa ina maana kwamba wanawake wamewashinda. Nari kuza nambaye ikibutano. Nisingevaa suruali Bapfasoni kama musubira wanawake. ngo rimwe kabiri gatatu. Kina mama, Abagabo kabiri gatatu. Mwese hamwe. pamoja. Muri Yerusalemu rero Yerusalemu sasa, abantu bose bariko barashima Imana. watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu. Urusengero ntirwari rusakaye, Hekalu ilikuwa bado halijaezekwa. oya bari kuzubu kubimeze, La hasha, hekalu ilikuwa inafanana na ya kwetu, ariko umunezero bari bafise, lakini furaha waliokuwa nayo abatama kubona basubiye kubona wazee urusengero, kuona hekalu jipya. urwaruka ruti tutubatse rurya, ariko ubu natwe Imana iraduhaye kubaka. Hata vijana wakasema hatujajenga hekalu la kwanza, lakini tumepata neema kujenga Bose jipya. baca basemera ngo haleluya. Tunasema haleluya. Kiriya gice mwenyene haleluya. Semeni haleluya. Leo Ninyi huko, ninyi hapa, mubona babaye aba mbere ari abahe? kundi gani limekuwa la kwanza? Sehemu gani? Haleluya. Haleluya. Na igitabo cy'indirimbo na cyendirimbo. Naomba wimbo sisi tuimbe. Uwo ari we wese aho yicaye Kila mmoja mahali alipo aimbe. yarakwiriye kuvuga ati Imana ishimwe. Kesema Bwana wetu asifiwe. Hari abifuje kubona ibi Kuna wengine walitamani kuyaona haya ariko batabibonye. ili hawakuweza kuyaona kwa Natwe macho yao. Kayogoro Hata kwetu Kayogoro Imana yaraduteye iteka, Mungu alitupa neema, turubaka urusengero tulijenga hekalu. ntirungana nkuru. Ni hekalu ambayo tofauti na hekalu lenu hapa. Mwebwe ni runini Ninyi ni cyane, hekalu kubwa sana, ariko Imana yaraduteye iteka. lakini Mungu ametupa neema. Hasigaye ukwezi kumwe ngo twinjire. Baada ya kubakiza mwezi mmoja ili tufanye tafrija, Nabonye umupastori umwe ampamagara. niliona mchungaji mmoja ananiita. Hano ho bari abamuzi, yitwa Nambera Daniel. Ni huyo Nambera Daniel, yamkini wengine wanamfahamu. Yarajyanye ku buriri bwiwe, Alikuwa amelala kitandani atuma kwake, umuntu kumpamagara. akatuma
kunita. Shizi muhiriwe. Baada ya kuwasili kwake, mbona goroye ukuboko. Nikaona amenyesha mkono. Arandamutsa. Akanisalimia. Akambwira ati mwongere. Akanambia, kiongozi mchungaji. Nari narasabye Imana. Nilikuwa nimemwomba Mungu kuzobana nawe mu kwinjira rujya rusengero. Kuwa pamoja na wewe siku ya uzinduzi. Ariko ijoro. Lakini usiku huu Imana yarayimbwiye. Mungu ameniambia ko muzinjira rusengero. Ya kwamba mtafanya uzinduzi wa kanisa. Nanje ninjira rusengero rwo mwijuru. Mimi nikiwa tayari nimeshaingia hekalu. Kubera ndaguhezagiye. Juu ya hayo mchungaji kiongozi na kubariki. Urasigara mahoro. Mubaki kwa amani. Muje mwinjire mu mahoro. Mufanye tafrija kwa amani. Mungu awabariki. Uko yavuga. Jiza vya nariko ndarira. Na mimi nalitamka unalia. Alizungumza mengi. Baada ya kumaliza akaniaga. Buke kabiri. Baada ya siku mbili Bujumbura. Walimpeleka Bujumbura. Bati Nambera litabima. Wakasema Nambera tayari ameitwa na Mungu. N'ubuntu ugiriwe ni neema yako. Kurabona. Maana kuona haya yote ugiriwe neema ambayo imepata. Turi kurumva. Ubado nasikia haya yote. Baririvyano nuko ndibuka baribo. Kuna waimbaji walioimba bavuze ngo nutanyarutsa. Walisema usipofanya haraka. Hari ababo bagenda batagwinjira. Kuna watu wengine kani wataondosha bangalifuza kugwinjira shengero y'Imana. Watamani pigere kama Mungu. Tuhaguruke turirimbe. Basi simameni na tuimbe. Turirimbe shengero y'Imana. Haleluya. Haleluya. Musa. Mumfashe muririmbe neza. Abibitari mfashe. Isoko. N'amajana abiri mirongo ine n'umunani. Sema rwako gusa. Ipana ayakeza. Muracharaha bado mpo eba pasoni subira muri ya mitatu kila kantu muri telefone. Kuna mtu aliyenitumia kitu kimoja kwenye simu. Singimwibuka wala simkumbuki. Ariko akandungikiye. Lakini baada ya kuniagizia araciye mwaka umepita. Ariko nuno munsi racakibuka. Hata leo bado ningali ninakumbuka. Muriko muranyi bagashengero ry'Imana. Munanisikia kanisa la Bwana. N'umuvyeyi umwe. Ni mama mmoja. Hanyuma uyo muvyeyi yahaye isorori bakure. Uyo mama alinipa bakuli moja. Ayiha umwana wiwe. Alimpa mtoto wake. Aramubwira ati mwana. Akamwambia mtoto. Nitwatetse. Hatujapika chakula. Genda hariya batetse.
urindya ukanunue chakula ukiuja kuzishiramo ngiki na hatimaye uingize kwenye bakuli. amafaranga ngaya pesa ni hizi. Uyo mwana aragenda, huyo mtoto akaenda zake, amaze kugenda afise bakure. Baada ya kuondoka yeye ana bakuli, afise n'amahera, yeye ana fedha, acha kukibuga, akapita kwenye uwanja, ikibuga cy'inkino, uwanja wa mpira, asanga amafirimbi ariko aravuga, akakuta firimbi zinalia, urukino rugira rutangure, michezo inataka kuanza, kandi umugumwe uvi wabo na kundi moja linatokea kwao la wachezaji, baramusaba gukina. Basi wakamwomba na yeye aingie miongoni mwao, ariko aribuka ko umuvyeyi yamutumye indya, lakini anakumbuka kwamba mzazi amemtuma chakula, arihangana, yeye alivumilia, arashika iyo bagurisha indya, akaenda zake kule wanapouza chakula, aruzuza cha kibakuli, akajaza bakuli, hanyuma agarutse, na hatimaye baada ya kurudi asanga wa mugwi wabo, akakuta kundi lao limaze gutsindwa ibitsindo bibiri, tayari wameshaingizwa goli 3, bibiri goli 2. ngira ugwaruka muranyumva, nafikiri vijana mnanipata. hari iwacu kule kwetu hari ikibuga, kuna uwanja, iyo za Vitaro n'izindi ziduze gukina, hizo sema nazo zitaja wakija kucheza. ku mugoroba tuja twitega maaksida y'abantu, jioni tunasubiria ajali zilizotokea, kuko amabarabara yose aba yuzuye abantu, kwa sababu barabara zote unakuta zimejaa watu. Ipikipiki ziba zihetse nk'abantu 6, bodaboda unakuta imeendeshwa na watu 6, imodoka inyuma ziba zuguruye abantu bicayemo, gari mpaka nyuma zimefunguliwa watu wameketi, kandi kirazira na polisi ntibafata, na polisi ntibafata, ni mwiko polisi kuwashika siku hiyo. hanyuma rero Nyamuhunga hashitse, na huyo kijana baada ya kufika baramusaba, bari bamuzi, walimuomba kwa sababu walikuwa wanamfahamu kwamba ni maarufu, bati dutabare, wakasema tunaomba msaada, ariko ku mutwe yikoreye iki, lakini kichwana amebeba nini? mutwe yikoreye iki, Kichwana amebeba nini? yikoreye indya, amebeba chakula, aribuka atari ku muvyeyi anumyirya, lakini nakumbuka mama alinituma chakula, atireka ndabatabara akanya gato, acha basi nitulie niwasaidie. indya ashira hasi, Chakula kaweka chini, ashize hasi arinjira, baada ya kuweka chini akaingia, 10 katika dakika 10 baada yinjiza igitego ca mbere, akaingiza mpira wa kwanza, amashi baramukomera, wakampigia makofi sana. ayo mu minota 20 Katika dakika zipatazo 20 yinjiza igitego akaingiza bao jingine, baba baranganije, basi wote uyo wakalingana. ndakwiriye amashi, Je, huyo hastahili kupigiwa makofi? ariko zanjaga ziri hariya, Lakini kile chakula kiko kule, sinzi bwiharengutse, sijui mbwa aho aliyetokezea zanja ziri pale paweka chakula, irakura kwa gapfundikizo, yule mbwa akatoa kifuniko, hari n'inyama mwaba, alikuwa na nyama hari iwacu inyama kule turazikunda, kwetu tunapenda kitoweo. hanyuma rero Baadaye sasa ariko rakina, alipokuwa anacheza, imbiri kuyarya, yule mbwa anakula, aribagira misio ya rafisi, alisahau kazi aliyokuwa nayo. icaga tataracinjiza, 3 akaingiza bao, umupira urarangira, mpira ukamalizika. umupira urangiye, Ila baada ya kumalizika, nyene umupira araza yiyakira umupira gwiye, mwenye mpira kaja akachukua mpira wake, abakinyi barataha, wale wachezaji abarorezi barataha, hata washangiaji walikuwa wanapiga makofi, nawe ava mu kibuga, na akatoka uwanjani agakuraba aho ryaba kure yarisize, akaenda kuangalia mahali alipoweka bakuli ya chakula, asanga nta ndya zikirimo, akakuta chakula chote kimetoka, biracafuye gusa, ni uchafu mtupu. yakira ryaba kure, Yeye akachukua bakuli, agenda maramaye, alienda kwa aibu ubu sana, aratasha imuhira. yeye amekwenda nyumbani. Hari icyo bikwigishije? Je, mfano huu unakufundisha nini? Hari icyo bikwigishije wewe? Je, wewe methali hii inakufundisha nini? Ema muri nyuma yanje, Ninyi mlioko nyuma yangu, so yarabatumye, baba yenu aliwatuma, kandi yose yabatumye arihe? na kule alikowatuma Ari baba, hariya mwijuru, yeye yuko mbinguni, abatuma hano mwisi, aliwatuma
alikutuma ati genda uzonzanire. Asema enenda lazima starehe. Siku moja ndagukeneye, ninakuhitaji. Umunsi umwe Siku moja uwaguhaye uwo mupira, yeye aliyekupa mpira huo, mupira harimo umuyaga gusa, ndani ya mpira kuna upepo mkuu. Uwaguhaye uyo muyaga uhumekesha, yeye aliyekupa pumzi ya kupumua. Umunsi umwe azoza kuwutora. Siku moja atachukua pumzi yako. Abarorerezi, wale washangiliaji, wale bagukomera amashi, wale wanaokupigia makofi, wale wanaopiga filimbi, bazoba bitahiye, wao watakuwa bazongera umunsi umwe, itafikia wakati tumuherekeze na tutakusindikiza ukiwa katika jeneza, hanyuma tugusigeyo, na hatimaye tutakuacha kule. ufate urwo rubiri, ufate uyo mubiri, shika mwili wako. nijoro twize ngo abari n'umubiri bose, Jana tulijifunza walio na mwili wote, abari n'ikibakure bose, walio na bakuli wote. Imana yaguhaye ngo ukore. Mungu alikupa mwili kusudi ufanye kazi, hanyuma uzanire Imana, na hatimaye mletee Mungu, umuhereze, umupatie. akubwira ati muntu wanje umwizigirwa, na yeye atakwambia wewe mtu mwenye haki, umwizigirwa muri bike, wewe umekuwa mwaminifu kwa machache, mu munezero wa shobuja, ingia katika furaha ya baba yako. imbwa ntizibuze, mbwa hawakosekani. umunsi wapfuye, siku utakapokufa bakurekera hejuru, wakikuachia hakuhamba bila kukuzika, aho imbwa muzozisangayo, kila sehemu utakuta kuna mbwa zizorya iki kibakure nikoreye. Mbwa watakula bakuli hii ambayo natembea, ariko impwemu, lakini roho nyeneyo, mwenye roho azoba yaje kuyitora, atakuwa amekuja kuchukua pumzi yake. nagusaba muntu uri hano, ninakuomba walioko hapa, kugira uzanire ibintu ku bana wakoze, ili umletee Mungu yale uliyoyatenda. ubaka runo rusengero, jenga hekalu ila Mungu, ntuzogenda amaboko agaragara, usije ukaenda mikono mitupu, ntuzogenda amaboko agaragara, usiende mikono mitupu. Abisirayeli rero, wana wa Israeli, urusengero rwa Zerubabeli bararuhejeje, hekalu la Zerubabeli wakamalizia ku munsi mukuru nguyu, kutoka na siku kuu kama hiyo, bose baritanga, wote walijitoa. hanyuma rero hatima yake urusengero rurasakarwa, hekalu ikarangije shengero ry'Imana. nimaliza kanisa la Bwana. Haleluya, haleluya. reka nimunyishe, muranezerewe, je, mnayo furaha? ari nyuma yanje bonyene. Haleluya, haleluya. walioko nyuma yetu vyangiye aha biba vyansi, yakishindikana hapa basi, rimwe kabiri gatatu, haleluya. kiukurana babagize, rimwe kabiri gatatu, fanyeni kama hawa. ikintu nagira nsaba mw'abantu bari hano, jambo ninalotaka kuwaomba ninyi mlioko hapa, uwo ari we wese asubiza amaso inyuma, kila mmoja wa yeyote arudishe macho yake nyuma, araba ati ibi bigenza aha, hebu angalia hekalu limefika hapa, uruhara mfisemwo, shauku au kitu nilicho nacho katika uruhara hekalu hili, mfisemwo runganiki, sehemu yangu iliyomo katika hekalu hili rushobora kuba rwabaye ruto, hekalu limeshakuwa dogo, ibyo nacyo bitwaye, haidhuru igihe kiracariho, wakati bado ungali. kuko mu wa 11 yahembwe cyo kimwe n'uwatanguye mu gitondo, Yule aliyetumika kuanzia saa 1 hadi 11 alilipwa sawasawa na wale waliokuja nyuma. nico gituma Ndiyo maana ugifise igihe bado na wakati cyo gukora wa kumtumikia Mungu, karusha n'uwatanguye gukora. fanya hima umzidi hata yule. Ni bande batifuza kuzobona urusengero rwuzuye, wangapi wanatamani kuona kanisa likamilika? Nyota basabe muhaguruke niombe basi tuhaguruke dusenga Imana, naombe Mungu, ariko sinoreka gusengera, lakini si umuntu agira ati mu mutima wanje ni nani naona ndani ya hari moyo wake, ijwi rimbwira yuko ndakoze uko nategerezwa kuna gukora, sauti nayo naambia kwamba sikutenda ndakoze uko nategerezwa kama gukora, nilivyoamriwa, sikutenda. kora ibiganza huja gusenga, mkono wako ugira ati sinakoze uko nategerezwa, ariko Mana nasezeranye umunyegerezwa gukora, sikufanya kazi kora kama ikiganza ulivyokuwa cyawe, unataka, lakini tuja leo gusenga
uduze hejuru, mkono wako ukiwa juu. umwungere wa kabiri, umwungere mu rugi n'abasabe mushike. Haleluya. Umuntu wese avuga ati sinakoze, kila mmoja anasema kwamba uko nategereza kazi hii kama nilivyokuwa nataka nifanye kazi. Imani iziguheza. Mungu akubariki sana. Kirasenge nicyo kiganza cyawe. Waombe mkono huo. Aba bantu bagira basenge, hawa watu wanaomba, Imani shira ubutunzi mu rugo. Mungu weke utajiri baheza. Mungu wabariki. Bana nakuhoraho, Bana waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, Bana waturemye natwe turi abantu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye. Oh haleluya, turagushimiye ko wakoranije rino koraniro ringana ritya kugira ngo wagamuriye tutamuzitugaburira, uramaze kutugaburira amajambo yawe, turashimye turakengurutse. None abantu baragoroye amaboko, Mwami Mana bifuza kugukorera, bifuza ko baheza ngira ukabaha icyo bakoresha, ubutunzi bwawe bukigirwa haruguru bukaba bunini, bakaronka byinshi maze bakabigukoresherezamo ibikorwa byawe, ingoro yawe Mana igakorwa. Bahezagiye Mana bawumugisha, turabasabira imigisha mu ngo zabo, turabasabira umugisha mu buronderero bwose, aho barondera hose Mana turasabye bawe umugisha, kandi wawe umutima wo kurekura, umutima wo gukorera Imana, ntiwabibanga n'ibungireko, ubafashe Mana babike mwinjuye tutubwirije kudonja, tubadogenda imokoboko, tubategereje amaboko yose agoroye Mana, ubagire neza Mana, urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu.